Yeah, nakin data and the WinRAR 5.0 nga 64-bit nga phe ngero pat kona computer na la ko mi wa tai pai na computer ko grafumra ai update WinRAR 5.7.1 update grafumra ai na sunta na khu re chang yo the 64-bit phe ai install ko was na okay yang ai install ko was ko re yan de tinang download ko da the WinRAR file phe the zip file phe ngai link cho da na ne phe the zip file kita phe run ko folder ko the sa the ko WinRAR 5.7 1 re the update ne ko update re ngai da ya ne ko aphan la phong ngai 32 bit the 64 bit tinang na computer 32 bit le jang the phe install ko ra ngai ko 64 bit ram jo ne phe sha install ko na the phe for the same jang yan the kumwa the set up ko apha sang yang the WinRAR 64 bit na phe ka thok ta na yes install yan the install ko la that phe yu le 32 bit ko yang mong de khu sha de yang ai ko the 64 bit sha ko dance na continue na ba tin okay dance yan now she open file location kalang ta tu ma ta khu re da ko ayu ka yang shi na khu na ko wa thok ka ya na khu la phong re to ya miet ne de sai ka de camera da shi de ne ko ya de crack nga phe sana khanga sa de phe yan asan select wa cho na copy la na copy la ko sa na yan de ko ayu ka ya na khu la phong re to ko de shi open file location na miet ko na khu sai to an de na khu le ka ja na ko sang shi an thai pat ko mra da open file location kalang da tu na ku pin do sang yang na ko right click the paste wa mai lo tin mai de miet na crack copy la da ba na ko de paste wa lo tin mai de ku ni ha nang ko yan de sha ko w nu ke da jang de ka wa sa de ko right click tin na open file location ti de ko sang da an ta ti de yan de ko tu wa sa ne ko an de ni miet na phe paste ko lo da na re miet copy la da crack file phe paste lo da na da yang shi ko an de na WinRAR ko pung li ko ma sa bu re yan de WinRAR ko computer ko pung li ko sa bu re shi phe pho mi sa yang open na tin na an ta nga ti de sa tin ma ya de shi pung li ko sa the WinRAR ya ko da 5.7.164 bit phe lumra wa sa bu re the WinRAR phe ka hu la nga ya bang de pai san ta na khu re